ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Gawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Anya nga ta ayati si daon mi ni Enteng. Ay, day tati karigata na panunutin, Mare. Adumot nga mi ng tibawal asidaon ni Enteng. Gapo itirayo makan high blood na. Bawal kan kwa na ti karne. Ay, natungan ati ipasidam. Ay, saan tumanan amangan? Ha, Mare? Kita ni Mari Tuyang. Nay. Napanagugot iti saan na amula. Saan? Kita Ay, sos. Anya di kam kamatan na. Nagpartak magayam ato maray ni Mari Tuyang. Dayjay. Ada barbarsakan na. Napanan na ngayon. Ay. Agturong matijay balay may. Marikwanang. Hay, ulayan, salbag ka pusa! Nita, timaray manang, isoblem na taing taray mo nga ulo ti bangos! Ay, sos, sa bali mo tinapuntaan, limot kapitan. Ay, kapitan. Apa binarsak nak maray? Ito'y muging ko pa'y tinatamam. Ay, nga man. Ay, sorry, kapitan. Kamkamatik ngamin jay pusa. Dajay. Simra ka ni balaya. Ay. Maray, tandaan na ito'y saan anasaya at adangdang ramuno barsakam ti ayo. Kung sa midya kinamat kan binarsak mo, Marituyang. Ay, isumot lagayam adito'y balayo at tinagtarayan na. Di yung madisiplinaan de tapusayaw, awan babain na. Anya ayat intaray na. Agprit-prito ak itibangaws, asidaan may kinibadong ka. Timalikod ak lang, intarayan di pusayo di ulo tibangaws. Anday, ito'y muging ko. Anday ko. Aguray ka. Anday. Agsarsarita kami lang, matkan ni Marituyang. Apay nga agan anay ka, Inteng. Ay na, kakaiso na pa'y asidaan may kinibadong ko jay ulo tibangos nga intaray di pusayaw. Isumot lagayam, akas talaunay ti panangkamat mo ijay pusa. Sukatan niyaw jay intaray na nga ulo tibangos. Inteng! Adda isukat mo iti ulo ti bangos nga intaray jay pusam. Anday ko. Saan lang nga ulo ti bangos ti sukatan niyaw maray? Anday! Buo abangos. Anya? Anday! Ay, unay matdaytan, Marituyang. Ulo laeng ti intaray jay pusa. Ulo ti bangos. Angem kayat mau asukatan mi iti buo abangos. Di mun tumat ngamin pakpakan jay pusam. Anday. Unay kamitin, nagsakit tibukol tibugin ko. No pakanam ko mga minjay pusam, saan amapan kalong iti sidati kaaruba. Siyak manin ti pabasulem. Basul mo Apay nga basol ka Puro nga minat natin ti ipaspasidam. Santo pa'y akayat ni munin tinatang. Ay no kumakarni ti ipaspasidam kanya. Mairanon mo't amangan iti karni ni muning. Di saan nga agkalaw.
Ayan nan ngay tay ulo ti bangos nga intaray day jay apusa, tuyang. Ay, jak na alan kinanan. Ay, awanan ti si dahin ta. Nay, ipos mo lang na batay. Ay, pusa gayam da kapitan day jay. Ay, isumod lagaya mamanagkalong apusa. Tapusa da magayam. Pinasukatak jay intaray na nga ulo ti bangos. Ay, rumbang laeng. Imbagak, asa nga bukal abangos ti isukat da. Jay dakkel. Ay, Wayne, didakal. Apay nga minta baybay anda ti pusa daya. Kahit ayan nan ngay nga ro di bangaws. Gumatang da kanupay. Ni kwarog ti umay mangitulod dito'y balay. Kaano ngay? Ton madamdama. Sige, tamnod na pangrabyan tamod laeng. Mare, adala kong abangaws. Adda, Mare. Kompleto ak itilako. Ay, lakwan nakman nga rod iti may sa abangos. Ay, naimas nga rod ti sidaan nyo ita, Maray. Saan mi asidaan, marikwanang? Ha? Sukatan mi laang jay ulo ti bangos da marituyang nga intaray jay pusa me. No kasta. Pusayaw, jay kinamat-kamat ni Marituyang idikalman. Wen maray, binarsak na. Ang amnimot nga rod inteng tinapuntaan. Ay, unayan. Sukatan mi man laangan, tapno awan makunkunada. Ay, narigat ti maisyo, gapulang iti ulo, ti bangos. Ay, pudno day tamaray. Ay, sapay dagi jay mga gasawa. Basit laba nagpadakkelinda. Pudno day ta, marikwanang. Agasem, jay laang ulo ti bangos. Pasukatan namutan iti may sa abuo abangos. Tatamadaw! Kunakon kahit asikaday takwaraw. Aw, papaitad da uncle kaw. Wow! Bangaws! Thank you, kwaraw. Na. Thank you. Dumanon di talapayag mo tang isang mau. Si kaman may kan iti buo abangaws. No di ka umisam, kwaraw. Apay nga rod akasta ti panagkatkatawam. Di mo aya maawatan na ito'y panagkatkatawak. Maawata ka, tata. Mala, ingka nga rudain. Salino ay. Ijay sigod apagin inuman tayaw. Pulutanan tayaw, da ito'y inted mo abangaws. Saan nyo na problemahan ti sidaan nyo, Marituyang? Ay, katalaga saanan amaray. Hanggang, kasano nga ma'am? Naistorya ni Mariba ng kanyak di inaramid ti pusa da. Ay na, mayat gayam tikas jay. Anya? Mailibre ti sidaan. Ay! O may kumaman di pusa dan, ijay balay may. Agin inumbat dakwaro kan pari ba daw? Manin, kat no maiparit dito barangay ti aginom iti arak. Uraan niya nga oras. Ay kat multaem ngamin idaa. Tanay, uray jay ka anakam achip tanod. Makin inumatan. Ay, nakababain. Sa dino ti pagin inuman da? Iti sirok ti bayabas, wenno sirok ti mangga. Ay, unay kan aya inteng. Ingkalata kita unan Uy, amuklatan no sa dino ti pagin inuman da. Iti sirok ti salumagay. Naggapwam. Apay anabartik ka, Naginom kami harod, kinikwaraw. Di mo ka diam mo bawal ti aginaw. Kaya't mau tamultaan na ka ni Kapitan. Awa mo nakakita ka na kaming opisyal. Sapay nagdakkel ti multa ti matiliwan nga aginom iti arak. Saan ang agmulta? Lalag mo na ya. Kan ayan nga bangos nga inted da Kapitan. Ha? Nangikabila maya? Yung parabaw ko di talamisan. Ay, mga naglangoy, ang nagsubli jay dagupan.
Pinarabawak iti binalsig akayaw, sakbay anapanak nakichismays. Iti nagsubli akawanan. Ay, diyak mo ano napanan na. Ang mga no napan mo nakichismes. Ang mga no intaray di pusa. Ha? Pusa manan? Ay na, uray no isula ko mati mabantayam. Salbag ka, napan ka naginuman. Inom ka no dakwaro kan paribadaw. Isu makita akman. Ay, wan kapitan. Adda na kaibaga kanya nga gininom da. Ijay ka no sirok ti salamagi ka ti pagininuman da. Awan dapat ijay. Nagawid da siguro na kapitan. No bawal ta ginom dito yung barangay tayo. Wan nga rod nagturod da nga agaramid iti bawal. Matiliwak lang na kita. Pagmulta Rumbang laeng, kapitan. Tanay, agruamdan. Kapitan. Jay samot, pusam day jay. Ay, papanan naman nga tan. Ay, mapanman agkalungan, kapitan. Aguray, tapagawin na. Ayan mo ang pusa. Na, agay-ayab ka manan iti pus. Bayam, tayayabak di pusa di parinting. Ay, kitpa ka nang baya. Ipakan ko lang dahito may sa atuyaw. Saan ka madanakan? Ang muktar aramidag tuyang. Kasla maawat akon, badam. Mabasam latat at dito panunot ko tuyang. Sige, taisagan akong dagiti tumang ko amang kamat-kamat aging gaya barangay hall. Anya ayati kayat mo asidan. Karne. Sanga kilaw? Wano 2 kilaw. Anay yung latan at 3 kilaw, tuyang. Marmarwam kan ako araw. Ibabay na ka talaga. Anay ko. Apay nga anday ka? Ay, kunak no idisumday ta ilaylayat mo ang balunat ni antay. Nakaprino pa lang. Ikaw nga may... Patayin ka, pusa! Angkang, ninanatuyang, agong ungay. Mabit lang, hindi kita, no? Hops! Angkang! Maray! Anday ko! Anday ko! Salbag ka, pusa! Ay! Sikatikar niya! Basi-basin ka Ay! Ay, Saps! Ha? Saan mo tayo puso tinabasibas, Mau? Ay, kwalaw! Uncle ko, kahit. Ay, natuang butang! Ay, nanon ngay! Napukaw ng tipuot na. Ay, basol niya, pusa! Intaray na nga min si daan mi akar ni tibaka! Anya? Ay, agkalong na ta, pusa da kapitan! Nasken asukatan da kapitan, jay intaray na akar ni tibaka! Arayatan tapay kuman ni Uncle ka, nana. Sakbay nga agungat ka. Tanay, saan samatan nga agang angas? Anya ayat tinapasamak. Tauray lang natalimudaw ni Uncle mo. Kwarog. Binasibas ni Nana tuyang. Ay, di da ka di pabasulan tajay pusa ti binasibas kaw. Pusa manan. Di mo kunaan, adya manan pusa ni Inteng tinapan nagkalong ija balayaw. Katuan mat, orange a pusa. Iso day jay, imay na intaray jay si daan mikin ni badong kaw. Bangus manan ti intaray na? Karni ti baka, maray. Anya? 3 kilo a karni ti baka, Yan. intaray na. Nagadown. Ay, saan nyo pa'y lang pagdibat tiyanda kita? Unahin tayo pa'y apagungarin ni Uncle Kao. Ay, wan. Ay, kwarog. Mangayab kan iti ambulansya. Ay, maray, sukatan nyo jay karni ti baka nga intaray jay pusa ni kapitan. 3 kilaw. Kunakon kit asika jay sumungad tuyang. Maangot ko kay taypayon mo nga agat na bunglog alana tinyog. Ayan lang nga jay karni ti baka. Ay, nuumay da itay jay karni ti baka. Di kapag sidsidaan Apolos. Agungit ka manin tuyang. Apay akasta ka iya. Kasano? Awan pa'y nasaya at mat ngay bagam kanya. Kit ibagbaga lang matipod now.
Kasta mo ta talaga ti payod mo. Nabunglog, ala na tinyog. Idi pay laeng. Ay na, talaga adak kala problema ti po sa'yo, Mare. Wen nga rod, marikwanang. Agasem tatalo a kilo a karne ti baka jay kidkidawan ni Marituyang. Akasukat jay kinalong ti pusa may ija balayda. Ay, una yan, nagadumo. Daitan? Mabaabain kami, Mare. Agad, kasanungay matay pa ng basibas na kan ni Kapitan. Uray la natalimu daw. Day tangarud kat. Ang kunamot ni Inteng, ama pasinsyaan na ni Marituyang. Tabasol kanumat jay pusan Agad, anya nga rod ti plano yung ay. Sukatan nyo jay karne ti baka? Ni Inteng ti makaamong agpanunot. Tapusan namot jay nagkalong. Ay, sa bagay, nalaing agpanunot iti solusyon ni Kapitan. Italagtan day takang kuana, Mare. Tuyang, siya konti mangilukat itiri daw. Ay, siya ka, ay una yan, dandan ni akpay na idugmam, iti panagtaray ko amang ilukat ko maitiri daw. Siya akon ko na lang arudan. Ha? Nay, pusan sama. Anya day jay tuyang? Wen, pusa, agningaw. Lukatan man langay. Makin inuna ka. Ha? Nana Tuyang, tataba daw. At tuyin ni Muning. Ha? Apay day tapusa, kwarog. Ayan na nga jay 3 kilo ti karni baka. Jay karnit baka ti rumbang nga iyig mo. Saan kat aday taapusa? Isumot timbagan ni uncle ko nga itid ko kada kayaw. Kukwayo ka nun dito yung pusa na. Ha? Awan ka nung amin ti karnit baka maitid na. Anya! Ay, tatabadong ka na Tuyang. Day takot ngamin. Taday talamang lukloko ti aramiden nyo. Iti padayo a tao. Anya ngay, da kayo mat ita tinamaysaan. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay.